Prethodnik stila Art Deco, stil Art Nouveau, nastao je u Francuskoj između 1890. i 1910. godine, a inspiraciju je crpio u linijama ženskog tijela i prirode. Svoju primjenu našao je osim u arhitekturi i u dizajnu enterijera i namještaja. Danas će ga mnogi prepoznati po čuvenim Tiffany lampama. Art Nouveau ima mnogo imena. Zovu ga secesija, jugendstil, stil liberty ili stil 1900. Ono što je ipak sigurno, Art Nouveau je bio apsolutna prekretnica u istoriji evropskog dizajna, arhitekture, unutrašnje dekoracije i slikarstva početkom prošlog vijeka. Sve je počelo, kažu, u Londonu. William Morris, engleski pjesnik, umjetnik i političar, smatra se rodonačelnikom ovog pravca i to iz sasvim banalnih razloga. Svestran i neumoran ovaj idealista je bio kao stvoren da predvodi borbu protiv pretjeranog tehniciziranja i standardizacije čovjekove okoline. Morris i njegovi saradnici izrađivali su namještaj, zidne tapete, tkanine, slike na staklu i uopšte sve što spada u ukrašavanje doma. U namjeri da sprovedu reformu na svim područjima proizvodnje, svoje su nadahnuće tražili u srednjovjekovnim oblicima gotičkog stila. U želji da se odupre industrializaciji, stil koji je stvorio Morris i njegovi sljedbenici biva nadahnut nepravilnostima, biljnim ornamentalnim formama, starim knjigama, gotičkim slovima i rukopisima, kao i varvarskom umjetnošću. No uprkos njihovom preziru prema industrijskom industrializaciji, upravo će, apsurdno, Art Nouveau postati ikona industrijskog, jer će se s napretkom kalupa i zahvaljujući sofisticiranim tehničkim napravama svi ovi smjeli oblici moći napraviti industrijski. Kakva ironija, zar ne? Iako je William Morris pokušavao da zaustavi industrializaciju osnivanjem zanatskih radionica koje su proizvodile luksuzne artikle, te artikle mogli su kupovati samo oni najbogatiji, među njima i mnogi novopečeni industrijalci protiv kojih se lično i pobunio, što je još jedna ironija vezana za njegovo ime. Nasuprot svim stilovima koji su nastajali prije njega, a koji su prevashodno bili primjenjivani u arhitekturi, vajarstvu ili slikarstvu, Art Nouveau dominira u sferi primijenjene umjetnosti, dizajna predmeta i okoline, uključujući i arhitekturu. Art Nouveau je svojevrsna prekretnica u istoriji unutrašnje dekoracije, takozvani kopernikanski prevrat, kada se pogled spolja usmjerava prema unutra od monumentalnog na svakodnevno. U arhitekturi se umjesto tradicionalnih javljaju novi materijali kojima se rješavaju površine, fasade i interijeri novonastalih objekata. Kao novi materijali prvenstveno na značaju dobijaju gvožđe, čelik, staklo i armirani beton. Svjetlost se probija sa plafona, načinjenih od metala i stakla, biljke ulaze u kuću na takav spektakularan način da se pravi zeleni listovi miješaju sa svojim metalnim imitatorima. Enterijerima se počinje posvećivati posebna pažnja. Arhitekte se konačno odriču imitiranja istorijskih stilova, služe se fajansom, keramikom, terakotom, mozaikom i staklom, kao i drvetom iz egzotičnih krajeva, kovanim gvožđem za aplikaciju i za ograde balkona. Ogledala su spektakularna, izuvijana, metalna. Stolice su prava remek dijela, projektuju se čudni, asimetrični prozori i vrata u obliku silueta crkava sa prepoznatljivim lukovima ili pak u obliku potkovice nalik na ulaze u džamije. Romantika i istraživanje dalekih krajeva svijeta caruje u srcima dizajnera. Kolonijalna osvajanja doživljavaju svoj vrhunac, a Evropljani se suočavaju sa sve više uticaja orijentalnih kultura u kojima prave linije nisu igrale nikakvu ulogu. Nošnje tajlandskih plesačica i krovovi kineskih i japanskih hramova inspiracija su za sve one kojima su dosadili stilovi klasične Evrope u kojima preovlađuju prave linije i takozvana elegancija razuma. Japanski dizajn svakodnevnih predmeta snažno inspiriše stvaraoce Art Nouveau-a. Pored interijera u kojima se linije i boje dovode u prijatan sklad, striktno se poštuje ornamentalna vrijednost vijugavih i talasastih linija, biljnog i geometrijskog porijekla. Dinamične linije u sinkopiranom ritmu, hiperbole i parabole, sve je to izukrštano u savršenom skladu i nijedna linija, nijedan detalj nije suvišan.
Art Nouveau je stil za sve koji su u potpunosti suprotstavljeni minimalizmu. Upravo je polje upotrebnih predmeta kojima se može ukrasiti dom ogromno. U secesiji, kako se u našim krajevima najčešće naziva Art Nouveau, predmeti doživljavaju transformaciju. Lampe, vaze, pepeljare i tapiserije dobijaju nove oblike. Sve u svemu najznačajnije za ovaj stil je to što je u suštini bio jedan od prvih novih i hrabrih stilova na svjetskoj sceni koji je uticao i na ostale aspekte života i dizajna. Koliko je Art Nouveau ozbiljno shvaćen svjedoči i činjenica da je recimo zakonom zaštićen enterijer restorana Maxim u Parizu urađen u ovom stilu. Umjetnička dijela i reklamni plakati iz tog doba uveliko se preštampavaju dan danas i veoma je lako uramiti ih i postaviti na svoj zid, na taj način upotpunjujući sopstveni Art Nouveau enterijer. No, sve i da ne uspijete da načinite pravi Art Nouveau enterijer, ne klonite duhom. Ovaj stil je izrazito eklektičan, poštuje metodu uzmi od svega što ti se čini da se slaže, te je i opasnost od pogrešnog usklađivanja detalja znatno smanjena. Ako želite samo jedan, ali vrijedan detalj koji je preživio sve do današnjih dana, u svoj dom unesite čuvenu Tiffany lampu ili luster. To će biti nešto sasvim novo i drugačije što će oplemeniti vaš enterijer. A kako je sa velike scene nestao Art Nouveau? Početkom Prvog svjetskog rata komplikovani i nepravilni oblici Art Nouveau postali su preskupi za proizvodnju, pa ih je zamijenio još jedan elegantni stil. To je bio aerodinamični pravolinijski art deco, otac industrijske estetike.